Любителje podobovej umetnosti mali nahodu vidieť maľunky, na ktorých, jak hvarel Vladimír Kočiš, maľare zaznačili častočku vselení u gospodincoch i včera večer ju za zvistavu priniesli do Nového Sadu. 12. kolonija Stretnuce u Bodnarova otrimana 2016 roku. Na njih učestvovalo 25 umetniki i 13 dzeci. Roboti dosť rізноrodni, jak to še i da vidic. Na otvaranju vistavi bešedovali Milomir Ilić i Vladimir Kočiš spred Društva pisateljov Vojvodini, Irina Papuga, Ljubina Pantić i Vladimir Salonski spred organizacijnog odboru podobovoj koloniji Stretnuce u Bodnarova, potim Boris Straživuk, predsjedatelj mesne zajednici Gospodinci i predsjedateljka turistične organizacije opštini Žabelj Marija Čupić. Vistava ZOS 12. podobovej koloniji Stretnuce u Bodnarova u prostorijah Društva pisateljov Vojvodini bude postavena najmanje 2 týždni.